whakapau I te kaha, whakahoki rānei a koe anō ki te kāinga. Koe rā te karare e whakaore-ore ana I ngā tākuta me ngā nehi o tāmaki ki te whai tonu I wā rātou whakākoranga reo Māori I te taha o Awanuiārangi, aha kua te nui rawa o ā rātou mahi I tēnei wānei, I roto I te pakanga ki te mate korona. He ako I te reo mā roto I te waiata me te ngahau. Ka mutu me mihi te rāhuatanga I te hiaka, I te kaingākau, ki tō tāu ahurea. Te kau māwaru maramaki mua tīmata ai e nei tākuta me nei tapuhi ki te ako I te reo Māori. Kua tutuki I a rātau te kaupapa o te pōkai tahi reo ki Awanuiārangi me te ahahea uaua. Kua takahia. Nā te mako waia ke mātanga kai ako ki te whakaako a kanohi nei, a tinana. Heo I mate mātau ki te whai I tētahi rautaki ako ma te huitopa, whakaako ma te huitopa, ki te hunga I kaingākau tonu ki te reo. Aha kua pokea ngā hohi pera o tāmaki I te pakarūtanga mai o te mate urutā, I o ke tonu rātau I tā te ururoa o ke. Ko ngā tapuhi e kōrero nei e tāua, ko ngā tākuta hoki, I hiehia kia reo Māori te reo ki ngā tūroro. Nā whai anō te kaupapa iu ki ngā hohipera I tāmaki nei. Heoi nā te pōkai tahi reo kua tuwhera o rātau hinengaro ki ngā whakahaere, a te pūnaha hauora. It's also opened me to the idea of where Māori sit in the health system, some questions that were raised of an unintentional bias towards Māori, and I know that it exists. I've heard it in the dictations that I listen to. It's not meant, but it happens. And I think that the more we learn and the more we embrace the Māori tikanga, the Māori language, I think that it must improve things. Nō ngā kokoru katoa o te aonga ākonga, hei tā rātau koe nei tonu, te tīmatatanga. I would like to carry on, I want to learn more, and I would like, by the time I'm 82, to speak fluently. Tāku noa kia rātou o ke aururoatia. Nei tōne mātou, hei kaitaunaki a rātou. Ka mutu ka pōtai tia o kawatia te rangapū nei hei te painga whāwhā o te rātau. Ko mātou o te pōkai tahi reo. Te o Kiwa McLean, te karere.